Hello my beautiful people, ndabaramukije mwese bakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye hose mu gihugu cy'u Burundi. From today ndi kumwe n'umujene aho numbuga ati ko ndi kumwe na P Dapero, Penny ya Dapero. Yes. Dapero, amakuru yanjye. Amakuru ni meza kabisa. Bo tujagiye kirekire ariko ucyudutamo ibintu by'umuntu. Narababwiye. Narababwiye Jesu indirimbo rimwe. Ariko nsohoye era. Abari kirimo n'igikaze sana. Masaha management yawe. Management yanje ni jewe nyine. Tugene kuri ibi. Dapero urasohora ururimbo basohotse ku munsi w'ejo mu saa 9 saa 10 ndavyibaza. Ururimbo rwo rumaze kuja ku rubuga aho novuga yuko ari twasanze ari visualize nziza, image quality ya mbere ya ndirimbo bakorewe he. Ndirimbo nakorewe Bujumbura. Reka mbwira abakozi ba Eric Burundi TV ati Eric Burundi TV kana subscribe niba utazakana subscribe ni kumena P Dapero amakomantere yawe ndayikeneye n'ikigana cyarangira P Dapero. Ikintu nashaka tugaruke ku muziki. Muziki w'u Burundi ano masaha ubona gute? So muziki w'injiji ngenda ubona wifashe neza. Sico kimwe no minsi heza. Ubu basanga bariko barakora abakunzi b'umuziki barakunda barumviza umuziki w'u Burundi. Kera no byari bigoye kubwirwa n'indirimbo ishobora kuza million viewers mu kwezi mu nduzingahe byari bigoye sana. Kera byari bigoye kumusani ashobora guhitinga mu Burundi, byari bigoye kubona ahatari indirimbo z'abanyarwanda z'abatanzania ko abarundi basigaye bakunda indirimbo zabo. Ubu nta ntacyo utembo kumva ngo umunyarwanda ari hit kare mu underground yo mu Rwanda akoze indirimbo hit kubihitinga mu Rwanda yabanza guhitinga Bujumbura mu Burundi ikaza guhitinga mu Rwanda yabanje guhitinga mu Burundi. Turi muri budget forever. Turiko turabona conflict hagati y'abaririmbyi aho navuga nka Keko na Big Fizzo Safi hari na Dimisi ari kwamagana Safi aguma asaba abantu mubwira ati nta mpanuro nkeneye ubundi gukora umuziki uri another level. Why ngirakeje kuri Safi avuga ari mukuri gusa twikuda avuga amajambo yerekana ko ari gusuzugura abagenda kuvuga bijya bintu je ndabikurikirana ko je nakurikirana sana ibintu bya social media. Bijya bintu nibaza ko ari akwanza ni game. Ni game urabona bajya bafise generation iwabo abapingano bo kuribo rero niba bamenye ni babigenza hari usanga atanu rwango bafitaniye aho ikibazo cyageye no mbona Safi muri minsi ari ariko yakora hit nyinshi. Fizzo nawe umuntu nyine ariko akora amakonse muri Canada hehe. Umuntu wese afite ukuntu apanga programme ziwe rero sino bitahura cyane. Umuririmbyi nka DJ Fernando kudikaya mubaye ko yuko ngo agiye muri bank amaze gushika muri bank bamusaba ko tonda ku murongo acaravyaha acavuga ko bamuboneye bamurenganije kuvuga wowe ubona gute ubona uko abafana babivuga. Abafana bamwe bari mu ruhande rwa Fernando abandi bari mu ruhande rwo kuvuga yuko kumuponda kuvuga yuko atareba afise ukuntu wese afise ukuntu yabitahura ukuntu bitahura ahantu hose muri biro yari yose bafise amategeko yabo. Ndibaza brand ijya banki ifise na Fernando nk'abavugereranya yani banki ikomeye cyane muri East Africa iri henshi. Urumva rero Fernando ni bagiye amasaha yarenze je no kunabisomye kwa baramankiye kwinjira nta kosa bafise kandi nawe kuca avuga ngo yari kwinjira ko afise brand none akazi ko bakafise nyine gapanze nubwo yo bari yinde nubwo abari president amasaha yarenganye arasubira inyuma agasubira ubundi munsi. Je nazo banki nta makosa yari ahubwo ni kujya kumenya abastari b'u Burundi babashaka kuvugwa nawe nyine yarabizi ko yagiye ari mu makosa arabizi ko yagiye amasaha yaheze ni kujya kumenya umuntu ashobora kwishira hejuru avanye bivanye n'abantu muri mpambe uri brand uri cyangwa ko niba nzawe ariko afite ariko se yashaka no kwa abona kiyavuga umuntu afite natware Okay, reka tugaruke kuri iki tugaruke akuvuka Inyanzarake naho haheruka kubihiganwa aho ku munsi wa finale yari umunsi w'ejo aho twabonye hari abaririmbyi baje kurimba tubona baririmbye bapetise abana bagitangura ariko nkamwe mu mazi imyaka ishika kuri 5
mupambanira umuziki 5 ndwi 10 novuga ati imyaka muvise ariko nubwo yo bari mike mafisi ibikorwa bimaze gushika kure muramaze guserukira komine hene muramaze gukora ama video muramaze kujabuka ibihugu mupambanira umuziki waye mutahamagawe hajya ahantu hagahamagagwa abana vraiment bakimaze indwi imwe batangwa atana umuziki atana clip na clip ya 100,000 bakora je no bivuga ainyanza ari imana hari ibintu byakora ariko ababosi ba usanga batamwita bagacira umuziki kuko imideli mu bipia nayo ubonye bumvise ariko barakiyaniganwa bakinira nemba ari cyane neza ego so numva nyiganwa nyene byo guteza ikomune yacu umupira rero umuntu yabiteguye mu gihe abonye ko biba byiza atushobora gutunga abasanga amafumbire imbere ko bikabutanga niba remeye gutanga 5 million maze ekipe kugira baduhira abari nibaza ko n'abasanga akeneye ko amafumbire n'ubundi ari kuba agafaranga kabonetse cyo kuba byumvise kuko barasaba bagenzi banjye ntibaririmba sinabigenda bavuga amazina barambwiye nabonye kafumbira byashaka gupafumbira kuri kurukino kwa final ariko n'amatecho adaza yohana ngaye gushira mu yaka kandi ariga mu mwana kwa namamenshi atabati yatwaye marka nadashaka na Samire abanakashina Samire rumba cyangwa byatiro mu ntiyashase guha agaciro umuziki ariko uravye mukoresha clip zizinze audio cyangwa bakina bodyguard n'umwana abantu benshi bisoje na bodyguard n'cyangwa n'ucundo guteka n'uruge n'usobrand icyakabiri ahantu hajya sanukira n'amaguru bashobora mu bafana bashaka urabo mukino ukaca uhagaze ugacugenda kuririmba kandi yose akugenda wamba none ajya Samire ukutamo bodyguard bamagonde n'ibihumbi 100 mbere umenga 105 unacheza kwa Samire ama ukachuyeno ukayatora ukachugenda kibuga bagasigara bagutuka hiya abasani bibi abasani kandi n'ibyize kandi yaje n'ivumbi yaje n'amaguru yaje n'abodikandi bakwamuka kurumba ucunga abasani tuko twitesha agaciro rero kuko n'ibintu bitesha agaciro niboza ya kibera reka tugende kuri iki naco uwo muziki ano masaha uri kubona gute abajene bo ngaha muhira ya byari waravuze ijambo ati abarimvye mu Rumonge bari anda hari abafana bakwatatse mu komante barakwataka bagize ati ibintu byinshi aho ndabona yanditse yeah okay reka tugere kuri ibyo ubu muri gusatira n'abantu barabibona akavuga ati mu Rumonge uravye Rumonge na Nyanza na Rumonge murabasumbya umuziki Nyanza sabina simba ukachuka na sabina mu Rumonge abasani bakora musaba yarako akora n'ikindi abandi nabo barayumva okay tugaruke kuri iki ugerageje kuraba nka Pidapero wo mukompara n'umurimvyi wa mu Rumonge haba live ndazibona kabisa ya munone mu Rumonge urabona ko ari umurimvyi wo kwababa bazi yo kwababa kuri live ya ko sinibaza urabona ko umujana cyangwa uramuruta numuruta umusani ngaha muri Nyanza umusamariya cobyora neza uzi umusama ivyo nakubwira tugere basi kuri je mvuga ishuri bro Samaria yakwibeshe
Samariya ni umusitari kuva kera arandika arazikuriye ibyo rero mubaho sinabona mukompana n'umusazi kuko simusi bungahe nyanza batanga umuziki musarara ariko ya none na zombi bavuga ko Samariya yatanguye Samariya bro kene bakora bishira Sabadoje nakuvuga musarara okay reka tugene basi muri ivyo nka uncle uramutse reka sikiyoze basi Sami Melody nonga hanye ibikorwa Sami Melody ari gukora muri kino gihe ubibona gute bagasapotinga ubundi ariko umuntu afise imana kumukuri bamusapoti ngakuri yakira ubu arasaba ibintu bisura sinzi ko bisura kanoti yakunda kwishura yes ko bisura umuntu hapa yeah mu Burundi cyangwa mu Peti yabinyanja yagize byonsiza kandi kintu maze kubona bya ndimo wa Peti nazaririmba birajyo bareka kuzivuza ugiye kwirajyo n'icyo yakoze cyose uzora kutera udatera unyaka imisoro n'abira kugira nziza kuko kwibona n'abantu ko bakiga atamusi no bazira muri fone bakora ko nashobora kandi ne mufasha vuga nk'aba promoter y'Ubujumbura cyangwa aba journalist obuzi abonzi bagirije ariko ibyo birabaho cyenda kuza kugera ibyo birabaho tutakoze n'abantu sabino bidaika hapo kwa sio ona quality zifisi ari wasaba mwaka kuze video zifise quality afsindiri muziri kugoye kuze production y'iji video ziko so I support you kwa mwana na support bari komo ni kweli kubada show kubada tuza ko ni muziki itawi bo muziki bya febra kwa bafise utubu akabana ni kuvuga utubu na support uriya muri boss n'ugashimira support no bavuga kugira ngo support ile wose rimwe byo bizobona kandi n'ibyo cyo mwanaga mu kandi aduka mwinisi kila byarashoboka akaduka ariko bizobona sana kuko byaramaze guca minini baramaze gukora uburere bwa ariko usigaye tugende kuri iteka music muri rimwe afise D1 ariko amatwi asumira nyene iteka cyangwa manager w'iteka ntengavuka inyanza kubereki ataramuhada pero na chance yo gushobora kumugira basi akurikire D1 basi kandi apila yari hejuru kege ingana testo kija gibo to D1 ujya Eric none yakure hada mu isoko ishwa cyane hada mu isoko hari igihe kugira ubusinzi bashaka basabye ibintu mugaba mu Bujumbura se bijya shaza kwasoma munya uko umuntu afite amahera yiwe yakoresha yumvi tegeka je no apeti abapambanye babinda kugira bonga hanyene kandi baririmba kandi babishura yego sino kuko umuntu arapambana arasaba ubufasha kandi barabizi ariko nishobora kugira instrumentale bishoboka uraza kuri indirimbo zawe nziza ariko ukora iki umwana n'ibyo kuko nyamara umuntu ya Pida Pero reka tubarangize ikiganiro ndagushimiye ku mwanya wa maduhaye hama ntumira n'abafana ba Eric Burundi TV n'abandi bose barabaza kora kana kiganiro kuja kuri YouTube ya Pida Pero mugabo ngeza ko nyene Pida Pero arafise page ya Facebook gute mugantenze ko Pida Pero yes ko Pida Pero official YouTube abayikurikirana YouTube nayo ninde zose ni Pida Pero official sawa njara bitahura kubera ko hari kujya ku murongo gusinga nka tagging popo murakoze cyane Pida Pero ndagushimiye
uri smart waberewe hama muheza kigwe n'Imana.